Nikhona bazalwane. Now nase ufikile kuJesu, they are pulling forces that they don't want you to stay there. Nikhona bazalwane. Uyazi ukungene enkonzweni kube mnandi ubusiseke esontweni. Ngiyangena on Sunday besenkonzweni, it was so nice. Thena ngifike endlini ngathola baphule the whole mirror yami abantwana. One moment ngifuna lokuphakama ngithethe ngibe umama. Mari bengisa meditate ngalento ebengizwe enkonzweni. I had to calm myself. Ngayibuza ukuthi noma ngingathetha, will I put the mirror together now? May I not lose the presence of the Lord. Ngezinto ezidlulayo, ngezinto that can be replaced, ngezinto that can be restored. But may I be in the presence of God at all times. Nikhona bazalwane. So, as a person who will overcome, hlale ebukhoneni bukaThixo. Noma imimoya ikududula away from the presence of the zabalaza. Ebukhoneni bukabani bukaThixo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngelinye ilanga kuyokubiza ukuthi ukhase ngamadolo, qhubeka ukhase ngamadolo, mara ukhase ebukhoneni bukaThixo. Ngelinye ilanga uyoshishiliza ngezinqa phansi, shishiliza ngezinqa phansi usebukhoneni bukaThixo. Ngelinye ilanga uyozwa ngathi isimo sikhudula ngeinwele, sikudonsa ngenhloko phansi, sikorobha ngawe phansi, mara uthi ebukhoneni bukaThixo khona I will never be moved.